ai đi vô trả lại qua đi vô trả lại chỉ đó đi nga ban biểu mà ở đây qua là chỉ có đi không nó qua biểu gì lại đi lúc đấy là đi vào đi ai vậy chỉ cả anh ta sa rồi bị mà đã gì thế bị mà đã gì này thì xem dốc vứt tu ở trên tận đi của phía bỏ là lụt đi à mà này miết đi như thế của nít đi như cả mà xí mù số này đi bỏ của biểu lá này là mà đi của qua biểu là ý sao sẽပြောrồi đó đi ông lấy ý sao thì cam vô này đi bó bao lẻ quá đi bó bao hoài quá mà cái này nó mà biết cái này nó cái này chỉ là nó anh tụi bọn chả này mà cái này nó mà này tôi nói cái này ý sao cam cho chứ này ý sao cam cho chứ này cái này là ý sao ý sao cam cho chứ này और ये cái mà chỉ là nó đưa đến nhà gì mà đi alo chỉ là chỉ này mà cái này mà mình nói anh chỉ là mà lúc ý rồi mới lâu lẹ what you Are ma. Mi biết rồi. Không phải bảo vệ. Cái nhỏ đấy, nước nhà nhà nó đây đúng số đó. Nước nhà này bắt tập đi rồi bé. Duyên mẹ. Ấy đó. Tiêu lia. Xin số. Quá đi xin số. Quá đi xin số. Are. Quá đi xin số mẹ kỳ la lia cả. Đi mà. Chạy lên. Quá ấy rồi. Thiên phố yêu bồng chân gì và nhạc lỡ đi nhà lệ tay Are mau lên phía chỉ na lệ phía su na lệ để cô hoa gà lọ về vô đó chẳng xí lệ Are ma belum kau le tu raya ada kelam karam dulu kalale subi me tiêu klik kệ rồi tiêu lia cắt ra lại ya subi me Are anu punya ne chi la ti me lúc này hoa cha bulu là bí luôn mi biu quan mi biu Are kan kelalu lu apa Are gua ada enggak Dunia biar ke Are gua ni perlu lah gua ni dulu lah gua lah gua nggak dia usah kulit cut orang gua tapi hanya itu orang gua ni melu awli are ma biu cái kilo mì là kilo xí của you silo kom you ne are silo ai chăn lại kalale ji ai chăn lại silo mà chăn chăn lại lau chăn lại si ba mà đau đông nhà bùng quá hà là một bữa xóa hà đi Ada berapa? quá phải rồi miên la phong rồi. Yêu gông đi yêu dòng người không sát đi mà đi mà sát đi mà đi sát mà đấu sẽ nó sao tụi nhá sẽ đi anh cả bữa sáng mà đi sẽ chắc là lại quay Are ma quay nhà chỉ hồ chí minh nè quá đông giờ thông đáng chi Let's go đi em nhái bên mày, bây giờ em phong tông nhái cháu em là cháu qua đây mình đi là chán làm một còn bộ ông tập phía cho mà phải lấy cái gì cũng phải cố tình đâu ra, bỏ ra cái này bên mày. Mana berapa? Kita chán ra mu. Are ma, kelali kita chán ra nó. India mà nó kelali sau ra tay em nhái bên mà kelali sau ra tay lên nhớ rồi mà. Kelali nghe rồi bây giờ lúc ra đi. Anh mà rồi này, giáo người ôi này nè. Abi. Apa le? Anne ni dah. Suai deh, malu anne deh. Anne deh ni leh mungkin dah. Are ma, suai deh besi deh. Mau suai deh tahu mana? Wow. đúng rồi bé xin lo luôn mèo chứ mà u lên này lấy tay miếng nào mày thế nào u lên này u mò này u ấy này u mò này lấy tay miếng nào mày khá lên đều nữa nữa cái này u mò u mò nào bảo đi mà tay miếng ra nó không xí lỗ u ấy nè không mà
လေသူမလေးကိုလေကလားလေးကလည်းရေးစားစကားပြောတယ်တယောက်လေးကလည်းရေးစားစကားပြောတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုလက်ခံမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ် လွယ်လွယ်လေးပါခေါင်းရှုပ်ကမ်းပြီးစဉ်းစားမနေနဲ့ကလားလေးကိုယူလိုက်နော်ကလားလေးကလည်းသဘောကောင်းတယ်ချမ်းချမ်းတယ်နော် ဟုတ်ပေါ့ ငါဒီမှာမဖြစ်လို့ တယောက်လေးကိုလေအာဘသူ့ကိုလက်ခံမှမသိဘူးရေးစားစကားနှစ်ယောက်လုံးကပြောနေတယ် ငါဒီမှာအဲ့ဒါဒီလိုလို့ငါဒီမှာရဲ့အိမ်နောက်ဖျားဒီစိတ်ပြီးဆိုတော့ဤသုံးမျိုးပြား30ဝင်နိုင်တဲ့သူပဲဆိုတာ ဒီတော့မျိုးချက်မပိုင်နောင်ပြန်ခက်နိုင်နေ အိမ်နောက်ဖျားဒီစိတ်ပြီးဆိုတော့ဤသုံးမျိုးချက်မပါပေါ်ကတက်မှတောင်းယောက်ျားကောင်းတော့မောင်းထောင်းတယ်လို့ မောင်းမတစ်ထောင် မောင်းမတစ်ထောင်းနဲ့ဘူးကောင်းတော့စင်ခန်းလင်းကောင်းတော့ဆန့်ဆိုတာ ဆန်ရနေတာနဲ့ကြည့်တော့ အေးပြဝီဘာဖြစ်လို့ငါကြီးတော့ဆန့်မှာငါဒီမှာတရုတ်ခလေးသာယူလိုက်ပါတော့ကွာ ယူနေကလားကိုယူသမ်းပါကလားလေး တရုတ်ခလေးသာယူလိုက်ပါမယ် ကလားလေးကိုယူ ခေါ်လိုက်က လားလေးကလားဆိုတာစားတာတောက်တာလည်းကြီးမများဘူးနော်ဟိုစားလေးပုံပြီးတော့ဟိုငရုတ်သီးလေးနဲ့ပေးလိုက်ရင်ပြီးပြီတပကံတနည်း ဒီလိုကလည်းဘာမှမလဲဒီလိုလေးသာယူလိုက်ပါ ကလားလေးဒီပါ တရုတ်ခလေး တယောက်လေးနဲ့ကလားလေးတယောက်လေးနဲ့ကလားလေးဟာတယောက်လေးနဲ့ကလားလေး အဲ့လာပြီမအဲ့ဒီမှာလာပြီမအဲ့ဒီမှာလာပြီမစိုက်ကနေတော့စိုက်ကနေပြီးတော့နွမ်းနေတော့မှာလာပြီမအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဦးလေးကဘာပြောရမှာအဲ့ဒီကလားလေးယူလို့ပြောရလားအဲ့ဒါပြောတော့ကလားလေးယူလို့ပြောတာ ဝါမဘူးလားမစီလောက်ကလေးဟောလာယူစီလောက်ကလေးဒီဘောကောင်းတယ် အဲ့ဒီမှာကလားလေးယူနော်ကလားလေးရမှာ လေခုနကလေတေချာမေးဖို့မေ့သွားတယ် မေ့သွားလို့အဲ့တော့ ဦးလေးကိုပြန်မေးလိုက်အောင်မယ်ခဏနေကို အဲ့ ပြန်မေးလိုက်အောင်မယ်နော်ဦးလေးတွေ့ရဦးမတွေ့ရ ကဲထားပါပဲငါဒီမှာရဲ့တွားလိုက်လဲနင်းလဲဘေးဘာဖြစ် နာမေးသွားလို့သူ့နေခေါင်းနဲ့ ပြောလိုက်ပြီးသားပဲ တရုတ်ကလေးသာယူလိုက်ပါတော့ငါဒီမှာရဲ့ ကလားလေးတာယူလိုက် တရုတ်ကလေးသာယူလိုက် ကလားလေးယူပါပဲကလားမျိုးဆိုတာပြည့်ပြည့်ဝဝရှိတယ် ဆုံးပြလိုက်တော့ငါဒီမှာဆုံးပြလိုက်တော့ ကလားယူ ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ခဏနေကလားလေးတယောက်လေးကလားလေးတယောက်လေး အီမဘာဖြစ်ဘာဖြစ် အဲ့ဒီမှာပြောလိုက်ပါ ဦးလေးတွေ ဦးလေး ဦးလေးတွေမဲဦးမယ်ဦးလေးကလားလေးတယောက်မလောက်မယ်တယောက်လေးရောဟာဦးလေး